Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Xiyimbeleri xa vunanga bya Xitsonga Mapele the Boss va na ku tsakela leswaku va nga tirhisana na xiyimbeleri Benny Mayengani the President va nghena swin'we e-studio va endla tinghoma swin'we. Hi ta tsundzuka leswaku Mapele the Boss na Benny Mayengani the President vuxaka bya vona a byi tiyelelangi kumbexana a byi le ka xiyimo xa kahle. Leswi swi landziwaka hikuva Mapele the Boss va tshami va bifa Benny Mayengani the President. Ku na tinghoma leti va nga ti endla Mapele the Boss va karhi va bifa Benny Mayengani the President, kambe Benny Mayengani the President a va angulanga eka tinsimu leti a ti karhi ti va bifa ku nga tinsimu ta Mapele the Boss. Se Mapele the Boss va hlamusela leswaku va dyondzi swo tala eka Dr. Joe Shirimani. Hi ta tsundzuka leswaku Mapele the Boss a va wele eka ntlawa wa Team Shirimani naswona va tirhile swinene na ntlawa wa Team Shirimani. Va kombisa leswaku ku va vanhu va tirha tanihi ntlawa swi na matimba naswona miehleketo ya munhu wun'we a yi nge tluli miehleketo ya vanhu vo tala. Se va kombisa leswaku loko tinqambi a to khomana ti tirhisana a ti ta humelerisa vunanga bya matimba. Hi yo mhaka va vula leswaku loko vo nghena e-studio na Benny Mayengani the President va tiyisisa leswaku va nga humelerisa tinjamba ntsena. Se va kombelaka eka lava nga kusuhi na Benny Mayengani the President leswaku a va yi va ya va kombelelela ndrivalelo eka Benny Mayengani the President. Va tiyimiserile leswaku swipimelo swihi kumbe swihi leswi Benny Mayengani the President va nga ta swi veka vona Mapele the Boss va ta swi landzelela. Mapele the Boss va ha ku endla studio emutini wa vona lexi xi nga thyiwa leswaku i Vegas Studio, naswona studio lexiwani loko va karhi va hi komba kwala ka swiyenge swa mabulu hi karhi hi swi vona swi ti komba se studio xi herile. Se swi ti komba ingaku se ku sungula ku tirhiwa eka studio xa Mapele the Boss. Hi yo mhaka va kala va vula marito ya ku loko vo tirhisana na xiyimbeleri Benny Mayengani the President va nga humelerisa vunanga bya matimba. Mapele the Boss ta tsundzuka leswaku va vuli leswaku vona eka mhaka ya ti-beef a va ha ngheneleli naswona a va ha hlohloteli madzolonga exikarhi ka swiyimbeleri. Se hi yo mhaka na sweswi va vula leswaku va swi tsakela leswaku va nga tirhisana na xiyimbeleri Benny Mayengani the President, kambe xivutiso i ku xana Benny Mayengani the President va ta pfumela ke ku va tirhisana na Mapele the Boss, ku va nghena na Mapele the Boss e-studio endzhaku ka loko Mapele the Boss va tshami va bifa Benny Mayengani the President. A hi tivi lava nga kusuhi na Benny Mayengani the President ku ya hi leswi Mapele the Boss va swi kombelaka va nga ringeta ku va vulavurisana na Benny Mayengani the President va kombelelela Mapele the Boss ndzivalelo eka Benny Mayengani the President. Leswi ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla, seketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela la ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza.